Zdravo svima, ja sam Kristina Neda i ja ću vam danas ispričati priču o našoj prvoj srpskoj lekarki Dragi Ljočić. Ništa nema pogrešno u tome da Draginju Ljočić Milošević, nazvanu Draga, pa je to Draga i ostala u našem pamćenju i našoj istoriji, nazvanom prvom srpskom lekarkom. Ona je to i uistinu i bila, mada daleko da je to bilo jednostavno, kao danas, upisati fakultet i specijalističke studije. Iako je rođena Šapčanka, bila doktor medicine s diplomom Univerziteta u Cirihu, mali je ovo prostor da se pobroje sve nedaće i sva nemaština s kojom je morala da se suočava. Iako je čak imala i čin ratnog poručnika, zbog nesebičnog zalaganja i učestvovanja u ratu 1876. do 1878. godine. Na povratku u Srbiju nije joj bilo dozvoljeno da se zaposli u državnoj službi u svojoj struci. Samo ti izgovori, samo ta odbijanja čitaju se samo kao ponižavanje jedne žene, već ponižavanje svih žena na Balkanu u to vreme. Srbija nije bila spremna da prihvati ženu lekara, bila ona mnogo stručnija od svih muškaraca, kao što nije bila spremna da prihvati bilo kakvu snažnu ženu. U doba kada je Draga Ljočić želela da leči građane, u tadašnjoj je zemlji bilo oko 7% pismenih žena. Srbija nije bila spremna da prihvati ženu lekara, bila ona mnogo stručnija od svih muškaraca, kao što nije bila spremna da prihvati bilo kakvu snažnu ženu. U doba kada je rođena Šapčanka, želela da leči građane, u tadašnjoj je zemlji bilo oko 7% pismenih žena. Kao što sam rekla, 1880. angažovali su je u državnoj bolnici u Beogradu, da bi 5 godina kasnije, u vreme Srpsko-bugarskog rata, bila jedini lekar u toj ustanovi. Prethodnu je dozvolu da radi u struci morala da dobije od Ministarstva unutrašnjih dela. Tadašnji ministar neverovatno je da je odbije, bez obzira na to što je te godine u Srbiji bilo samo 79 lekara, uglavnom stranaca. Ali ne samo zato što živimo u eri Me Too, u eri kada se žene najzad ne boje da kažu šta jesu i da su snažnije i pametnije od muškaraca. Draga Ljočić je danas važnija nego ikad i glasnija nego ikad, ne kao doktorka, već kao borac ili borkinja za navratnu ženu na ovim prostorima. Bila je prva srpska sifarzetkinja. Govorila je da ne samo u njenoj profesiji kompetencije i moralne vrednosti moraju biti jedini uslov za zapošljavanje. Pre Prvog svetskog rata pokrenula je zakonsku inicijativu za jednako zapošljavanje žena i njihovih muških kolega sa istom školskom spremom, koja je usvojena 1912. izmenama Zakona o srednjim školama. Posle toga, usledeći albansku Golgotu, koja je Draga sa svojim narodom, svojim pacijentima, svojim prijateljima prošla. Priča o Dragi počinje davne 1855. godine, kada je ugledala svetlost dana u Šapcu u porodici cinarskog porekla. Otac Dima bavio se trgovinom, a kako je voleo istištavanje pravde, što je srpska heroina i povukla na njega. Dugo je vodio spor
oko jednog imanja sa bogatom šapčanskom porodicom. Kako je ostalo zabeleženo, ova anegdota postala je popularna čak i na srpskom internetu. Kada je neočekivano izgubio ovaj slučaj na sudu, ostao je bez dinara i finansijski uništen. Ali ga to nije sprečilo da poslednju paru da lokalnom crkvenjaku da zvoni na crkvena zvona. Kada su ga meštani upitali ko je preminuo, Dima Ljočić prkosno i ogorčeno je odgovorio: umrla je pravda i nju danas sahranjujemo. Zbog toga je on od načelnika zaradio 25 patina. Kako bih prehranio ženu i 5 mališana? Ljočić je postao zemičar, što i njegovu decu nije sprečilo da u godinama koje će doći postanu neki od najzanimljivijih ljudi svog vremena. Posle završetka više ženske škole, Draga je završila 1 godinu prirodnjačkog odseka u velikoj školi, a zatim nastavila školovanje u Cirihu, takozvanoj slovenskoj koloniji. Šapčanka Draga Ljočić preminula je 5. novembra 1926. godine u porodičnoj kući na Topičerskog brdu. Samo godinu pre toga, na njen 70. rođendan u Beogradu, je Društvo ženskih lekara priredilo svečanu akademiju njoj u čast koja je završena rečima: zbog svega toga će ime Drage Ljočić živeti i onda kad nje više ne bude bilo. Nisu pogrešile. Njeno ime, između ostalog, s pravom i ponosom nosi Šabački dom zdravlja. Nadam se da vam se svidela ova priča koju sam ja ispričala o Dragi Ljočić. Iako je Draga Ljočić se žrtvovala Draga Ljočić za svoj narod, ali zato vidimo da ne smemo da diskriminišemo ljude, znači stop diskriminaciji, jer vidimo da nije lepo kako su se ljudi ponašali prema Dragi, i baš zato bolje je učiti na tuđim greškama nego na svojima. Zato je bitna istorija i učiti istoriju da ne bismo ponavljali tuđe greške. Tako da, evo, kroz ovu priču smo naučili nešto novo. Nadam se da vam se svidelo. To bi bilo to što bih ja imala da vam kažem. Zdravo!